Habar ben usaipan, jad ben riuru kasan. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kita miarapkan, kita miarap itu tu. Kalau kepensusi mah, terkatapat ngamdi kalau pensusi stop nak, kita sangnya nak, kita ka motivate yang abangan tri Shitom susu. Tak ada jar pun, tengah akan mau bangan song kum tu kamera, ngong ba susi palat kum ta, tengah song adway ngong ba, I made a promise ngong ba, one day dang lalan bar khad, ani kai kene. Sorry. Hiện cái không đi rồi mà, tụi là đuôi ngón là đuôi mà, ta liền tới hỏi những con đứa. Ke program Saipan kalala banyarap ikibubun kinong sengkam lajong. Kibalong kibakloy ban khot ingi bangin wan berdring dur kikam kicam kijongki. Bat kini kinong sengkam lajong kilai thu rushangi bahadin bangilawan berdring dur kikam kijongki. Kekamai kaji kijongki kalakiu arsha laisha. Bat bun hiru kibri kelatip syapang jongki. Piru pila ban phone shangi how new number ba PE screen kijongpi nang ba ngila ban wan berdring dur kikam kijongpi. Bat kini kalong rukum ka free advertising na kabenta kijongpi. Mentang si hang ni program Saipan minyolat bani kendu ye Gloria Tham. Gloria Tham idi inong shandur. Bat ngila ruban ong ba Gloria emshim layo jing hikai na e. Lani ngila ban ong kataktin pareng ba idi self taught. Bat menta Gloria lala ban seng haduk kajaka a jing hikai ban yarap ikiwei ban. Kajing akran kalong ka ba compare. Reina kan kajing akran ngila ruban sngothu. Ba klem kajing e kam dan hiru kajing job. Kerteng jangan di Gloria, Natasha Tham, de ngasih shan ki strangers, long ngasih ibun ki beri kinong sender, labun bah ni kinong sender ma, de ngai ibu baru kias, long ki setengah shan ki model le kamta, tang ba long pangan rak shoes dang kum tu, long kuat ki beri kin tip yang anu minta kakam jangan, de tengah iba kalau ki ibun ki sabar itu ki shan ki strangers sesurok ikum tu, tengah okay. Ta ngam sen semampat nong dia te to kan dek nong akan te hi ai am ta actually kani kai bale nga it's come the long street photography ma street photography it's when bapi shani ki bre de kim tip bapi shani ki kata di street photography lo street photography ngale pangan lang susdang ka labun ki bri ki bam tre ki le ran kata ngi hab long hab respect ki ma kata nat barok khan kin stra no cha sundar ta kadan ki por par bang shit long shit ong ken ki ni le de ki ong bam nang ban post kam nam na ta ko it's okay ngong ngan hikai manga mai phi ni le ra kam ta hab nang man kren ki bri da phi nang man kren ki bri ki start ken phi hadin ki pai tre kam ta te de bikim tre ru le ra long kalau gup taken kinar ki bri batre kidan ki bam tre Jaden, What? let's model for me today. No, not again. Bro, check this out. Your last video got over 1 million views. Yo, okay, let's go to model. Okay. Tengah stran chan ki bre bampat ju sha shandor kalong da fi shandor ki bre bampat ju sha shandor da pin i ki kador kalong Jingkmen and katu ka Jingkmen ki iya ki em kalong kapan kemen lang kanya nga kada nga start macam ki belong ki beri bam de ki model ki kinto tengah shit long ki followers danga nga shit pe kam to tengah i nga itanat tengah text ki kan. Hi Lahun, Hi, Gloria. are you ready to model for me today? Yeah, sure. But let me do my laundry. Okay. Okay, let's go. Komik hi debat tayru kalau kau dia mah parang sedang ngakit pakai kamera ruhi ngamnang teman balik ke kamera ruhi akan bawa kita kenya bekas tiang juga kasnia bekas dong setiat tengah lihat kamu nasi sendap tiat kamu tu next day hingga ngakori para jangan cal kemen stem ini cendur ani langsung komen ha tidur itanan
pada dangshan otumut tama padang dia hadin pat ngasit keli kan kidan kinong sender pelayat khmat jonga tengah keli ki kuma menek te kidan ki kamiarap kan kidan ki mamiarap ikum to ta kalong kapensmusi ma ta katapat ngamdi kalong pensmusi stop no tam sangye no ta ka motivate yang abangan tri Shitom shushu ta hata ngakan no di snem arhajar arpwe pengadang sedang ta tengah syong ta kamrang tu lang duai tengah ngong ngakwa ha bangan nang man I want to be ngong professional photographer ma undi tang man nang ngaladi because kay bangan nang ngakwa bangan hikai kibai ngam kwa ba kay bangan shale bangan de kalai kibai te kata ka reason kalau ka motivate biang aman ta every single time kumta makandong kumta kay hadin pat eventually ka ngapoy hadin pat ngapahikai kum tu sendur kalau kumta hadin skis pang men kam pang ni technical kum nang learn pat it's all ka practice. Padang sang te kim da support fi long kumta hima long ki make pa kiting hi long what if im succeed ne kata ni to bang berdaud im te ki khona de long hapar khat hi te ngapan ngong ba to once nga kut jingmut bangan long ni te work hard be le nak ning kong hap proof ra ki mi kepala de hayeng sha na karo dakila trust pi hayeng dan only ki bre hadin ki you dakim trust ki belum lele la trust hayeng enggak. Rofi, are you ready to model for me today? Hi Gloria. Would you like to model for me today? Sure, why not? But I don't think I have the outfit for it. It's okay, we have a fashion stylist here today. Nelson, are you ready? Yeah, I'm ready. Okay, let's go. Mình bắt tay học khi te long ning kong kidan ki benai pin yo dan ki benai pin yo long kita ki beri bale wedding ing kum tu ki long kum ta te kalong kum ni long menta ki beri nak da ki lazang itu kala khamriang ke janga tik po bang ki pat itu da yo kam than kayo hadin suppose kum long ha ke lai benai tak si sien kum ta struggle te kan dan ki ka syong pat kum na pitrai ken pitras na emil de kalong ta. Ngatharai kari ka ba dangshu jashan hi idan ita mama bang kandu halam kra te sisin ngadak sendur ngadan perlanga nak dang apa sendiri iwan keren kenti mama yang idi bahadrai hadon bosko hi iong yang ana pidino sendur ngaho te kili ok kamera yum tam ta tang epoi keren ngadala di jabil dekilan keren ngastran keren ma tengah keren ikum ta te hata ka sniper nga ibi wen ya next day kum ta nga ibi ya nan tam kra tiknan kemriam kan tangarang wat beri hi mencendur kumta tengah keren tengah start kan bilang cenderung dan kipor ki mengi kena samla ngitim keren ki biru belak ramba bekilang ting dan long kumta mo te ke ibi le ite mama long kompens long yang apa umde te bar khat ki long kumta kilong approachable ki rang ba rumah ngilam keren ki kumta nang stanat gi untuk nang kata kan long kan sa very memorable kumta ngai ibi ki biru ki start bang cendur ki jan. Hi uncle. How are you? I'm fine, you? Where are you now? I'm just like taking pictures. Good. Are you going somewhere? I'm going to work.
If you don't mind, can I take a few pictures of you? You look, Alone? yeah, Why? I just like you look cool, so I just want to take a few pictures of you. Sorry na. Yeah, I should do like Instagram now, okay? Okay. Ni kadang lang film na film. Tak, kan kita nak film lah tapi. Oh. Okay, dah. Thoi identity we mama makan du pak ma tataka sing arang le shim practical class with student jonga tangai I kinta ita iya mereng tapak ngas pe chai inga tu student jang ade men hikai ngarang pe I pada kelak you janga apa pe nya iti mama tang kali ti student iti kasih kam nama yang oh iti kasih tang le ken keren ngam ta ningkong ada buat ni keren mo dia kam teh di paria am ta i keren ikam tu yang anak oh bang lawat yang oh dia na ya pe kam tu ikwa men dan open sindur kan I yang isal jam kan ki thai samla rumah kam ta ngong tam le ban pichan ngai la pichan la la kemana kam tu tila asen ikidur itu la kemana itrat ke kidur setelah pit kemen ki bai kiwan keren ita ikan theba depen ngam tu di passion dur kenyanga I passion dur yanga tu kos ni kalong banga badai hok ya pilong kam chilong kum ta long breu kum ta long tre man keren iki tre man kata iki berada kas ni kiwan keren yanga kawan da jingkmen long kan mau sta kata jingken jingne ka iki irhi ni so kadot miki okay pen post kam tam passion dur kila kamen ha kam tam ma harin pan ngong ki imdan phone the next day ngale shin dur sko ngali print kan kidur nga ai ki akamen ha ngong ni ngong even dong am yoi in to am yo pisam yo ilong ke e bang yo apa ka jingkmen long mampat ju yo ta menor ma shindur kum to ma shindur ite khna kalau katakan sabi kinanga ये लो तुम्हारे लिए फोटो है हाँ खुलो देखो थैंक यू वो मेरा चाची बोल रहे हैं ना हाँ कि मेरा बेटे का फोटो पाना तो लेके आए दीदी प्लीज हाय अच्छा लगा बाय वो लड़का का भी है लड़का का भी है अभी उसको लेके आए ये लड़का है थैंक यू वेलकम ये लो दीदी वेलकम बाय बाय ngazang aja ar te kidan untuk laingon itu kidan giba pendapat ada armat ikum tu orang sedang hadina ajar pulai ngashim break no because ngaku happen debate shushu ila dia hadina ajar ar pesawat kum tu te kidan ni untuk armat laingon ikum tu dementa ken long unus nem ngakam fokus bahal ke school nak ada house nem last year benai December ngap tu pilai aslam ke prime bagi ai ka tu ka gran ikam tu te ngalit mi hendak ong submit online application ma ta ngalit nga submit online ni ngam song hon phi nga text ki Instagram nga call nem song hon ta ngalit mi hi kan sta le balanya ke text ko le kendo ikam ta keren ki bre ikam tu tengok oh kini nga kwale kam tam-tama dikila kini oh piap shna ka business plan ki oh ta nga shna ta ka business plan baru khala shna lot ma tang li rash ki kan dikila bas kau ni kastrat ma kam tam ta
Tahdin pan habe ai presentation. Kibun ba ki balean tanat bar khot kin yo kata ka grandma. Hata ka si bangale ai presentation an ni pi ka jingting. Ka jingting ka bamkai. Ka Shobalen tu la duai wa jadi kaman jung ble wa nganyo khani ro nganyo. Nakado ka di ka presentation am ta ka school. Te halet kam ta ngakan ma shobangan ro sta kamera ngai ki beri larang ba. Ki bai presentation ngas ko khana ada hai le dia. Pila apa hero ni pila benda ni lera. Nalet ngai presentation kam ta. Te komik hashi sampai rung tak yang oh I know you. Oh pidi tam ta ngabai. Okay, top. Lai presentation kam ta long batai ki kili nga ke yang ke ba pen lang ya phi man ko start in ka school ma nga batai ki ngong ba nadu bas dang ke ba kwa yum danang yarap nga tanga kwa nga ko ban yarap ki be ma nga kan ngong ki ba ka por ba tu ara jar phuai tanga nga kan mau bang adang shong kum to kamera ngong ba susi palat kum ta tanga nga shong an dwai ngong ba ngong I made a promise ma ngong ba one day dang la learn bar khat and he kai kime sorry te hata ka por ang siyang kamera panganang tuway kita hilong kami asal kasur bomba ka GNT School of Photography ba te da perkhat di kipor samar khiru kata because kapang panang taman bat kamera ru panang te ngatras ke bong play nga ngale bikum ta hadin system jakta baja mapai start ke kan school ngai kata kerting bayo hi hadin kumta klam start kum tu tang batai kata presentation spang kata hi akam expect ira okay kala ngalale ka pa jong na dia uni training yum yo mom tam hieng ke am le re mo tong la doi ngong hoi la doi mo tali te hoi ning kong do te ki ong tu te akan mau di Brajan kum tang akan mau ka birthday jong cousin jong akan ngelit chata shisrog dan meli khitian mga na para jangan cousin jangan apa itu message kum ta bala bapai tak pisang tam shock abit kamu apa ngau di fraud makin ki fake ikum ta ki scam itu nga check official bank ikum tu nga check ta bar khai la yo kan mau nyo oh itu parah nga the first thing akan mau male ngau thank you God, thank you so much ayam talak men pelat nak keti ngang dah struck the first thing I did was nga phone siang dong kai bang ale pitip sa siang nga phone si papa timpik yang dan hadiseng takapor phone ni kongkong pik ngak ya mo ya yung bali jai ma ngong la shat diet ngong la job Jingkmen pelat hantar Jingkmen tu phone dah untuk kita you phone search you kan phone ki perlok ki close jangan batai ki berkhaj yang baik ngina te bapi you can do this ma we believe dia muzab tak di jadung am batai dan ki bangan le ka le bikum tu hadin speed le results ki ber kalau komno hadin pat te palong ta akan banang tengla dab la phone yang berkhaj ngalit siang jang alit nak siapa yang amare alik kedop imami ngong la job mo ngong ke job ngong ai job kata kam kadran mo la yo de bar kila kidan bar family ko tangi dan tentang yang bagi nak tip bisa job ma kita kihayin kidan tip bang lek ta lesson tip ka para bang kidana ki nan tip abat kitip tu kasih ba yo kan kita pun tahu si bayo de kisendap entah start nak proses was zakit ki tiar ki kamta zang ki kamera yo tit komputer ki kin bekas dan kam ki tiar ki belong ki latest produksi ki tiar ben taban kai ki kena de
akan mau tadi pat lai thiet ita bar khan te si se ngtu ngang long ke imba start ni ka school kam di tam chui kai la da bi kai akwa ban ai ki long ka bi ki ko kin lap ka style dia long ko ki tam chulong normal photographer ban chushan ya tho kam de kam ta akwa ki kan artistic ban long creative ban you when kan in ki la ban matla kam na ban ong ba ban long unique ban compare na bar khat mình ta bảo ki khna ong ki ngon first thing ong ki ba mình ta ba pi start what to compare le ki bai what to compare that ngam made that mistake ngau ngatep kan no ka jing susi pin compare kan long kom no ki bai no the only person pi la ban compare is compare ki dur ba pi shan last week compare ke ba pi le what to compare ki bai na kharab ki tu ki le la ka jong kalong la ka jong ka purpose ki la ka jong ka goal ki him de ben mix up ka goal jong pi ka goal ki bai Ang the pit long shisha building when you name and pin long really an artistic photographer we have Shitom ngom ta because da dep ni ka course ngapen biang internship iki ngale dep keren week agency na Shabar gitu tiki balik bahai kan ya ki shajid when internship kan ki ne shajid internship tu kalau ka kham sekia shishu te ka kam ki kan kham hinyo real life experience kum tu Shabar dikin satip no ben tray kum tu kan kham ngas kalau kom ta hi. Hi, so today I asked my student to take pictures for me, and guess what? She took some really great images, so yeah, here it is. Nas to ba claim certificate num tay ra kata kelas ne kima tang ada register kini ki badan kam jo government ngum ta kadan sa kawai men ta proses ba kanang yaj kila batay na prime bahble kam ta tiki ong nga hadin habut da phila men pentebet shu men pulia kan khamba ma da kata ka plan jonga kari kam ta men pentebet shu ikla dia manyo hikai shu ikibekin at penta kad ni ka certificate hot ka long because bal ada kala recognize ng government. Kakak GNT School of Photography, dia ka course kadi for 2 months menta, dia ka long 40% kadi ka theory, dia 40% kadi ka practical. Ni focus bahal ka practical na karo ba pinchu learn kam tu kam mentai kan the practice the practically kan kam learn chu kan. Dia ka long ka dor karang kadi ka dor ba kham biang arbanai kadi lah just spa, dia ki khna ki bamdan camera dir ni pen biang, tingi charge extra langsung spa am ta kan. Nanti kadang ni halau setun blog 4 dia deki kena ki ku am tu hilang should reach out to na Instagram gitu hi da hilang passionate that means hilang hardworking nak lagi dan ki bawan ki stop na apa dai dan kamdan jiman tai kata da hilang shisha passionate pi ku an pendap Ti khadu pat ka eka future plans ka jong phi nang ni khwat man inspire susu iki kena samla I hope one day nakadi ka man jublay mga kwa kan ka school bang hikai kanang a big institution long ban yarap ki khna ki bam yo man pulis bareng ta mga yo man ai na share ki knowledge jang are God first kiki ba phile nakara na ladi phinna ba ne kiki ruhi hadin kabar phidi ben Shitom umde tam song ngala tras huble la biang ka kot umde kam ta phidi ben Shitom dari bam tanang yarap ya phiru umle ka song ha phi kan na phi long building ben Shitom menta phin struggle kam le 5 years 10 years mang ne khan kan sa will be fruitful